Twongeye kubaha ikaze kuri Gakondero Empire. Inkuru tubazaniye ni inkuru y'incamugongo. Papa Francis akaba amaze kwitaba Imana ku myaka 88. Ejo ku munsi wa Pasika yari yasomye misa Vatikani, ariko ubuzima bwakomeje kwanga. Mwacyo gitondo inkuru tugezeho ko yitabye Imana ku myaka 88. Papa Francis azibukirwa ku bikorwa bitandukanye mu gusengera abababaye abarwayi. Papa Francis yari umushumba w'idini ya Katolike. Agahinda ni kenshi cyane ku bakardinale, abasaserdoti, abarayiki, mbese isi ibuze umuyobozi ukomeye cyane. Papa Francis yari umuyobozi ukunzwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye. Papa Francis azakomeza kwibukirwa ku bikorwa byinshi cyane bitandukanye mu guhuza abantu, mu guhuza imiryango. Papa Francis yagize uruhare mu guhosha intambara ihuza Uburusiya na Ukraine. Papa Francis azakomeza kwibukirwa ku bikorwa by'urukundo mu kubanisha neza abantu batuye isi. Papa Francis yari umushumba w'idini ya Katolike ukomeye cyane. Katolike ibuze umuntu ukomeye w'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Papa Francis yitabye Imana bitewe n'indwara yaramaranye iminsi itari mike. Papa Francis Imana imuheruko ridashira. Papa Francis apfuye kuri iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 2025. Papa Francis Imana imwakire mu bayo. Rest in peace Papa Francis. Kwibutsa wowe warudukurikiye, niba ushaka kumenya byinshi byisumbuye kuri Papa Francis, nabasabaga gukanda subscribe, comment and share. Tubane muri part 2.